Sure, Bafethu, welcome back to Speaker Now. So today sibuyele ne-album entsha. So today sifeaturisha album indoda I think intwana nje yasemsinga laba amazi kahle bambiza inkosi yamagcokama but igama lakhe uSicebo Mfoka Dlamini. So ukhiphe album ngomhla ka-30 ibizwa yi-Silent Treatment. So bekithi nje angenza i-reaction because almost every year ngoDecember umuntu ongakaze siphoqe uhlezi khipha into eqondile straight. So ngizwile i-album inengoma nje sithanda kuba ninginyana nazo but ziningi ezinohlonze ezingithintile. So nje ngizozama ukuhighlight lezi ezimbalwa engisazwile khona nje ngifuna ukuqala ngayo lo iske akulingwana. I think ubhekise kulabo zakwabo abakhona lapha akakhompyutha nabo ukuthi ngengoma ngibe samthinta kakhulu ngoba amandla walingane nanethalent alilingane. So I think abantu abaningi abalandela uMaskandi ngoba akuyona indoda evamise kuba big kakhulu lezi zinto zokudisa but makuziwa ngomusic nanokubhala ingoma nje especially ngepeni. I think ayekho umuntu uMaskandi right now osondela kule-level yakhe because uyabhala kakhulu. So I think lo muntu uSicebi nje makuziwa abantu ababhala omunye umuntu obhala kakhulu. So yonke nginotisile ingoma zakhe eziningi as usual zinomlayezo zinemessage zikhona-ke nazo-ke lezo akathi uzama ukuthi uqebula iy'nsizwa laphana. Actually ingoma eyodwa kuvele ekhona because akavamisile ukuba ney'ngoma eziningi la kabongela khona la kasho khona nje usuke introduce umsebenzi nano-introduce abantu bebhendi asebenzisana nabo because nakule album I think usakhiphe i-team efanayo sekhona abadidiyela abafanayo la uBlack Coffee kaMaskandi ahlezi embiza amagida ngoma akhe kusabantu abafana abaningi nje. So I think i-album ibhalanse kakhulu and I actually think le album adise i-better than last year binawo amandla but I think le inesigqi engizizwile ngathi ithanda ungikhumbuza khona i-album akeyikhipha ngisakhumbula bekuwumuphi inyanga but i-Ride or Die now. I think lo album le ingithinte kakhulu. So nje inengoma eziningi ezinohlonze leso soqala nge-Straight Win khona nje ingoma ekuthiwa i-Straight Win ke lapha akakhuluma ngomuntu osuke eneshow nomuntu wakhe like mawuthola umuntu omazi ukuthi umuntu wakhe uyishisa umuntu wakhe ababe nokuyishowcase ngaye usuba mkambembolo umuntu ongamphatha noma engaye kuphi umbonisa abantu. So nje usho ukuthi lapho wena umuntu wangempela ongalokho kuchaza into eningi kuchaza ngama-personality abantu babembona bayabona notha umuntu wakho uyilento akayiyona uyishowcase. So leyo ngoma yenzelwe abantu abanjalo umuntu une-straight nawe une-show naso ukuthi noma kuthiwa usemphakathini unasiphakamisa bazokubona ukuthi wakhetha ngempela. So I think ingoma leyo ibhalelwe wena la mase kuba khona enye ingoma ibizwa ngentombi yomfana. Leyo ngoma leyo ingihlaba umxhole kakhulu because indlela ebhalwe ngayo yabo ibhalwe ngathi ibhalwe umuntu wesifazane ebhalela omunye umuntu wesifazane akambona mhlawumbe babangani nayo. So khona umfana akadlala ngayo. So abantomazane kulezi insuku siyawazi ukuthi vele adlalela ngabafana-ke badlala ngathi. So I think enye ingoma leyo zama ukhuza ukuthi no intombi umfana kumele amalundi bengamtshela kanjani. So mhlawumbe uma ukuthi nawe nomngane ubhizi lala malundi but uyamazi ukuthi une-secret sakhe mhlawumbe kumele uphinde wenze into eyivari mhlawumbe umtshele lo mfana because uma ngathi ubhuti wakhe labadlala ngayo ngeke uphatheke kahle. So iyona imessage lapha engomeni ukuzama usho njalo lo asesilo ukuthi hayi no intombi umfana uma ngiyibona ilala malundi ngizomtshela kanjani because ayikona into elula ukumtshela because abanye abafuna ukuzizwa indaba zentombi zabo bafuna ukubambela sebebambela bona but mina I think ungcono ukuthi nje umuntu vele umtshele ezazi ukuthi udila nomuntu onjani. So enye-ke ingoma le emnandi nayo bese kuba khona ingoma ethi ungavumi i-sub gospel inyana. So nje oMaskandi abaningi abakhipha ama-album kuhlezi zoba one song eyenziwe nguMaskandi but imessage yakhona ukuthi no ikhuluma ngesonto noma ine-gospel inomlayezo wesonto. So le ethi ungavumi nayo enye ingoma ethanda kuba powerful kakhulu i-album laphana ine-message strong kakhulu because abantu bakwazi bekuphushe ugcine senza into ongafuni ukuzenza because mhlawumbe kukhona into e-wrong abayenza kuwena but mhlawumbe usufuna ukwenza i-revenge ugcina usugaxela wena. So leyo ngoma leyo uthi nje ngathi ungahlala ekholweni lakho uhlale ezweni lakho ungavumi abantu bekumoshe beze bemoshela inhliziyo yakho ngoba nawe ugcina usufana nabo bakuthatha kule level yakho bekufake kule yabo. So nje uma ukhona umuntu okuphethe kabi mhlawumbe somgabala izinto ezimbi ithi ingoma ungavumi. Yeah, so enye ingoma nengithanda ngizwa yangithinta bese uba enye ingoma eyenzelwe abantu abama-ex khona lama-ex anenhlanhla lama-ex athandekayo. So ingoma-ke lo ithi i-ex ekhumbulekayo. So leyo ngoma leyo yenzela umuntu mhlawumbe uma ukuthi yilo muntu abantu babehlukene nawe behambe zibanethe iy'vula bephinde bebuye la. So I think leyo ngoma uzo-enjoy kakhulu ngoba ibhalele wena-ke. So naye-ke umjida loSicebi uthi uyile ex ekhumbulekayo because umuntu uma efikeleze kuyena ufike emnikeze uthando ethi mase ehambile ngaphandle sifeze imnethe imvule ezebuyele ekhaya because uyilo muntu loyo onothando. Kusho yena-ke leyo ngoma kusho mina. So khona enye futhi ingoma engathi ku-TikTok laphana izovele nje ifike idlisa kakhulu because already le trend iyatrenda already. So ingoma igaba lengoma ithi iqanda leshotmane. So laphana
ingoma nje eyenzelwe lamarazo lawa thothi irazo yabo izinto zilihambela kahle liphathe lishisa la limama lalo and la uyaspoila ngempela so uyiqanda le hot money ke la so labo I think labo sisi nje abaku-comfort abaphethwe kahle even nabanye abashadile abamaqanda yona ngoba abazosibangela istina ngayo kakhulu ku-TikTok nje sazotrenda nje lapha ebusweni bethu ngenkani bazoyidlala kakhulu so enye ingoma le ithanda ukuba deep kakhulu ke le ayinothi deep ingoma esweet like ingoma eromantic vele lo mjida samazi makuziwa ngasekubhaleleni amathekeni ingoma awusicebayo uhambela yedwa labo maskandi abakhona so I think enye ingoma ezoba big because uTikTok wenza umaskandi vele ube big kakhulu so leyo ngoma I think enye ingoma abantu akumele beqaphele then bese uba ingoma ekuyiyona albumini mina because igama le-album i-Silent Treatment so ikhona ingoma ke nayibizwa nge-Silent Treatment laphana so I think iyona ke ingoma nje evele kutshengisa ukuthi le album akudlalwa ngempela so enye nje ingoma ekhuluma ngabantu asuke beqabene bangasakhulumisani noma sekulawa labo omunye ubheka le noma ubheka le abaziyo bathi ukushaya ikapa ke lokho so enye nje ingoma nayo enohlonzi engizwile bangelaleli album nayo so I think album adisi ithe kuba strong kakhulu I feel ngathi umsebenzi ukhuphukile ikhona enye ingoma engizwile isilingo nayo ziningi nazo lezi ngoma ezimnandi engizwile album but nayo isilingo ngizwile ingoma leyo enye futhi nayo ingoma engithintile zikhona ezinye engengikwazi ukukhumbula because bengifuna nje just ukusho lezi esemqondweni nami because album I think ihlanganisa u1 week iphumile namhlanje and even na ku YouTube ama numbers ngabonile iyakhula ngalowo ndlela iyamove abantu abaningi so I think i-album adise ngayirate mhlawumbe lapha ngiyinikeze noma u9 out of 10 yeah no I think i-album nje amaskandi ezodlala kakhulu emotweni zabantu mina kulabantu bamasaphumile I think le yona ngizodlala kakhulu because ayinayo ingoma mhlawumbe eyodwa egqame kakhulu but ingoma eziningi zibalance and iseyokusondelana like zimnandi zonke ingoma boma uyidlala uyayidlala nje uyeke idlalele ayiskipheki and there's a song engizwile ine message enkulu kakhulu angazi ukuthi ngikhohlwa kanjani le ngoma le because ithi bayenza indaba so le ngoma le ikhuluma I think uyona into ebalekile kakhulu emzansi ekhuluma eyenzakala right now because izinga le media rates even emhlabeni South Africa I think top 10 nge media rates so lo ngoma ikhuluma indaba zababulali ke lo so I think enye ingoma ezama ukuveza iside leli elilekhaya la kuma leaders it because izinga lobulalana abantu likhulu so sibebe ukhuluma lo ndoda ukuthi ngalo ndaba ukuthi abantu abaningi banqotshwa abazali babo because siyabulalana abantu bayafa abasakhona nokufikela ama age so abazali babo ibona abangcwaba bona because ababulali bayenzile indaba babulala abantu bengaka-reach nale age yokudala so I think indaba ye-crime indaba obugebengu yona azama ukuyiveza kulo ngoma so I think ingoma nje powerful futhi relevant kakhulu izinto ezenzakala because ama-killings enzakalayo eSouth Africa awanamqondo maningi like i-media rate iphezulu ngale ndlela so I think leyo ngoma izama ukukhuza leso hlava leso sikhona lehlasela abantu indaba zokubulalana so abantu abaningi I hope izofinyelela kubona nabo ababulale mhlambe bephinde beyibone bethi ukuthambisa lapha enhlizweni zabo so I think nje album leyo yasicebi i-Silent Treatment ngayinikeza u9 nje uClear so speaker nawe so hayi nomfoka Dlamini umsebenzi so amukele so speaker nawe ngathi la December because last year there was a gig at the Corner Court umhla ka30 umjazz festival I'm not sure this year ubhukiwe but bengafisa ukumbona eperform one of these songs stage because omunye umuntu komaskandi onekhono lokuperforma live because abantu abaningi bayakwazi ukudlala music e-studio but masekuthiwa kuyaperforma live ulife wabo is not making sure so sicebe komunye umuntu ukwazi wamaskandi ukuthi nje ulife wakhe into eqokwemo sezingeni eliphezulu so I hope this coming December actually December already I hope this December khona la ngizombona khona umfoka Dlamini so hayi umsinga hayi sawuvuma I think ingoma namanje kusashiwo ingoma kafethu ibelong emsinga umbono wami nami nguspeaker nawe lo awu